Ano manusia nyuloh merangki. Lindung kolet lah benar dia mu. Wangke ulun bipraya mangan na nyuloh. Aduh, lindung sang aduh, kena jangan lindung. Dah punya beluan kan. Kau lah lindung kita tak jauh ni lindung ni. Oh, ini. Aduh, taruh tiap boleh ni, padahal orang tiap sambal. Aduh. Lindung, oh lindung, di mana kamu? Tak ada ya. Penting jangan. Ya corona barang lindung lah ni no. Ini calon nengok nang bersih ni ni. Belum ajaran lindung ni. Aduh. Apa tu? Kejar. Tunggu nak. Kenapa kita melaku? On burungan pejak, kita olok pejak. Olok. Adiang pun apa kita Melayu? Singidang Melayu cai, mangke, mai cai mai. Kena hei, kamu pakai sikit dah. Merangke olok. Merangke olok. Pejak kita olok, pejak. Tapi cangkemmu bakal tahu ni air. Meme, Landung. Olok, kita olok. Ampun. Kita ngamal lindung kolon yang cuma. Gantian. Yang nak puyung teman-teman. Mereka ini olok. Jangan apa. Anak olok, kalau ganteng. Datangi kita, bangun. Merangke, yang ada lawat sudah batu. Olok, jai olok. Ayo, mereka itu wang ratno, waduh. Wang kena katurakan temajam tu rituan tu. Ikalah ning pawarangan. Mai bersingdang ni. Aku Dewi Saraswati. Alung tungtung ni asli dah. Nya ang matuangkan. Sing dadi cai nyulo lino duen. Tiang. Anu mangadu? Datang tiang lah nyetrum ratu. Wah. Ane nyetrum jadi kakama. Lu angke ulon ngawek itu penuka. Sing dadi cai ngejok itu. Wah.